Poncheki nahande yimmanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyɛla bia ka tuun tali kuuna ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yɛbi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla dirapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bala labina ni anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ sɔŋ maa suhu tiŋa ti mali naawuni o mini yu shɛli kam dini yɛn ti ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. على الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غنى ونقدرة جبارنا نعمة غند شنغوان ننتي وتتنيا فلي كتتا في كتوم ننتي إيكو كتلام نتتوت كرم كيرا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أتزان دفوسا وسور نغان ناوني تبانما تمانما تتلانم بندن تكياما ناون ديم بساني ناون زنبا نمبو ناون نمبرهما كالان يبان سور ناوني انترتتلها ونيا His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia nduma na wun songma an suru bor shele na wun timale an zor shele na nan la katin kakya na wun pantimina zaha zuksun wa malhachi ne tisuna wuntu tafsiru ngoni yar television ne yomane katin aka nerbo dirde da amfanu ngo ngunun ku arziki kala lama nan dama to mo malhachi ne tisuto domin nirngun kya kibo wo kibo yizan ka kuto kinto allegre metro ka fentito to rizo malhachi domin shabiyane ne kul sure turo ma kabiya ne resa ya de wasai de semse kan su to do men bilkin talko nan titima won ku arziki shale kallalat television ngo kare vare len kengo kazan yan to nan lala so nire nan lala ma de semse ka wuhul na paaya rezo wa malhachi musulma ka tasuru na wuntiro na wune wa malmu bukata da paaya lalan yale ka tasuru na gang na wune ta min yazaha na wuntimte nyavle nasa annabi nasara shale nduma na wunni yalma
din yande duniya zaha annab no yin nam nasara na won palenle katibela la nasara ma puni nduma na wonnan lala tete mabe annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wako alkole kayelte antete bombo shel garanti musulma te gbobla la garanti ma te pala bayan nan wahala duniya ngone to bayan nan wahala kiyama ne ka te be zuksuma nan pune ka annabi yarte adibu auladakum ala salasin ni wubsimiya ye iyali tam yala tazgho hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at alquran yala tango ka annabi yalle musulma annabi yurlem annabi yingnam ma ahlul bait bo yurlem ne qur'an karambo tallah sheldin jeti zugnum balama mun kan bor no tihge wallahi di kadema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayeto akasu yurlem nyale madamo yalte katiti garanti ma azuksun nyala ka dol ka yu annabi ka dolo ka yu annabi yingnam ma ahlul bait ka dolba kanan wula kallege mun karanta qur'ani ka dol qur'ani ma anan rambo ana la yalama ati gamma amma ba shale kayi ka ke shale to na won mi ayen land shel polo kama de ka didem balama den tahlika nya ka fitina ma galse duniya nyangal zo dai simseneti yusoma ngun ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no yin ma ka duniya nim zakse ka pibo wala ki yan nan ka bi hagama kyan de tinya na ummal yala titimma bihi lalan yale haji adam tiyanke tafsir mane da simse ka paji ma haske daraja bismillah haji adam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تبايا 2021 تفسير تاچه nyala bohago nyale Qur'ani zashi Solomani nyala dini tache ni nyashalam balama Qur'ani zashi Solomani nyala dini wabihi naawun niŋ ti katare ka Qur'ani kari labna ti zandi zashi Solomani insha Allah zuŋo ti malla quotation zagaŋ ni titi kari nyɛla Imam Ali yɛltɔɣa n-nyɛli alayhi salatu al-musallin. Today I have one quotation of Imam Ali alayhi salam for you on what not to talk about. I quote, "Do not talk about your riches in front of the poor. Do not talk about your good health in front of the sick. Do not talk about your power in front of the weak. Do not talk about your joys in front of the sad person. Do not talk about your freedom in front of captives. Do not talk about your children in front of those who have no children. Do not talk about your parents in front of the orphans, for their wombs cannot withstand more pains." Unquote. Imam Ali, Kalamul Imam, Imamul Kalam. Imam Ali yarmi na Amerika kana lagre faralantoni. Beka wuhra lagre faralantoni. Darin nang lala. An samu suhu. Ola tom yale. Merka jin ners ungunka lafi tonin tosrada lafi. Narin nang dalala. An samu suhu. Na Amerika wuhra ya. Nemvuso ngunka ya toni. Narin nang dalala. Nari wura su kyalle su sangulanto ne marka nan da lala na marka wura a freedom bi mana freedom wula ki bone freedom da gballe ba Merka wura a kabilcin sin ya freedom. A mangsulensi double tone. Be bung baso double be wunye double. Merka wura a sulensi. A mangsulensi o tone. Lala ma yan lela su sango to. Wen fabler me. Boka mun lekul nan kar ti violala marka to asra biya to a mon ka bitoni anan lalama den sanlo su atiro le to ashanga lalan la nyale marka yara al abana ma yatwa kifsitoni ati je yer kibga yije ka yer aba amma ka yer bu yatwa atiru law banu man kansham narin nan lalama domin atin nan lalama yanke me ban mallala lala kalensi sheldem paba ma ayer lala butone bu yuma shanga bin nyama be dan sheldem biebo bi haga punama di biyarım ma paladin ni tuna atiri bamma jahaga puni do bang sertemene te malhachi tabzo merka nan di yan sama ke suhu palgum tabsure anje shel zaha merka buxle tesu musulense
na a musulunci palit alaman balama ka bi niŋdi din yɛn saɣam so suhu addiini maa pala yɛltɔɣa shɛli paharila yurilim ma diini illa alhub addiini pa shɛli n yɛli paharila yurilim lala yurilim maa zuɣu n chɛ ka Naawuni namti ti wuhimiya tab yurilim ka lee bilchinnima ka lee musulnim pala ka a paliza ma bihi ka n zaŋdi lala fursa maa n teeri m maŋa ka teeri m ma bihi musulnima ni ti baŋmi kamam salo maa yaa ti ŋmaami dabam daraja dabam ni ka ti zaŋ ʒiya salo maa ni liɣirinim bɛni ka salo maa ni ka faranim bɛni ka bihi bɛni ka ninkura bɛni ka kibsi bɛni ka pakoya bɛni ka gbarti bɛni salo maa ni yɛla galisiya ma bi musulmi maadaama an mini lala biɛhagu maa puuni tuma ka Naawuni puhi maa a nyɛ ban bɛni ka nyɛ kibsi maa kpaŋa maŋ leebu ba ban nyɛ pakoya maa yulumba ka bi leela ka a leebu yidaannima ban nyɛ faranim maa leemu bi sɔŋda ka ti be ramadaani puuni ma bi musulmi ka yuli nyɛli tuma nyɛli kpaŋa maŋa wallahi Naawuni yi baligi ta zaŋli ku bukata a tɛhiri na a yɛn laɣisirimi shɛba ka a yɛn laɣisi ti man ahabba duniya jama'a li gayrihi ŋun kam yu duniya shɛba ka a yɛn laɣisi ti a bi yɛn didi daanfaani shɛli ka a nyaanga mi ka bi bu taba ka ku taba ka di zunubsi naara a zuɣu tum mi alkhairi ramadan ni ka ti be a yaa tariga din tooni ka a yuli famili shɛli bee a ʒiʒiini tabi ni ka a nyɛ bindirigu niŋ suukpeeni nyɛ bindirigu tiba Naawuni zuɣu ka a yuli so ka maagaani n kuli shɛli sitiri viɛlli ŋɔ liiga viɛlli ka yɛli na a yɛn paligila annabi suhu ka zaŋ chaŋ ti tooi Naawuni zuɣu a nyɛ a niŋdi n bɔŋɔ Naawuni zuɣu na annabi ku chɛɣu wɔn chɛ ka a baŋ ni a paligi o suhu wɔn paligi a suhu duniya ŋɔ ni kiyama a ti be zamani shɛli din mali nambɔɣu pam kibsi niriba dii bi zaŋdi zaɣa niŋdi bi ni ni balim a bihi maa gba ni lee kibsi ti teemi bi yɛla ka leegi bi ba nima din yɛn chɛ ka bi teeri bi ba kani Naawuni balga arziki karata kpaŋya yi maŋa Naawuni o pini gahanda puuni ka o chɛ ka a yisi ka a bi haa yira a ka family house man daa yɛliya family house din ŋuna United Nation bala so kam yɛrila o suhu yurilim nimaani ka bi bɔri tabi viri a mini ŋun bi simsi nii zabi ki zabira wula zuɣu United Nation ni ki be family house di mali fitina bibihi pam ki ka suɣuli ni taba ki kuli be hain ni taba domin United Nation bala maa so kam fiilirimi ni o dini Naawuni yi ti zɔa nambɔɣu ka a tooi nyaŋ n ti ŋme ka di nyɛla a maŋmaŋ yili n bala ka a bɛri ni a bi haa yirimi ma bii musulmi paɣa Naawuni baŋmi kaman Naawuni o niŋ a sitira o balga arziki taaya an yɛn niŋ shɛm ka a ŋme yiya n kuli ŋmɛra yili bɔbili ni bi ti yɛri ni o zaɣala mali yiya ka bi kaani yɛra an mali yiya shɛŋa hashaara n bala maa diɛn leela fitina ta a mini a duma Naawuni sunsuuni an yɛn niŋ shɛm ma bii musulmi ka duniya ni laahira
ka di ku tama yɛla a kpaŋ la maŋa n nyɛ polo ka ŋmɛ duri ayi n niŋ hɔɔl pahi ni bathroom n malli viɛli yɛnga ka ti yuli a family puuni so yi be family house ni ka mali iyaali ka di taiti ba bihi ayi a ʒiʒiini ta puuni a zonim puuni ka a kuli nyɛ so kama o mali di takahi biɛhigu shee takahi malo a takahi nyɛla ka a yihi o lala takahi maa ni a ŋmɛ lala yili maa asiba mahali ka a booi shee ka yɛli ni a bɔrimi ni a mini o nyɛ tabi ka o paana ka wallahi a ŋmɛla yili shɛli fɔŋ yaa kaza bee yaɣali kaza ka di bɔli ni o biɛla ka i chaŋ ti nyɛli i paagi ka a zaŋ o gili ka o yulli ka a finishi li a mali liɣiri ni baa yɛn toomi zaŋ ŋaŋli lala maa n finishi li ko ka i yulli naagi ka wula ka a nyɛ bilding ŋɔ a mi o yɛn yɛli shɛm dama o biɛla one single room o mini o paɣa ni bihi ka di taiti ba ka a boho duri ayi ni hɔɔl ka a boho wula nyɛli kai naawunzo di viɛla ka a yihiri gbana maa ni shaafi maa n zaŋ to ka ya zaɣala naawunzuɣu a dini n bala maa ka a zaŋ niŋ o nuuni ma bia musulmi kan yɛra a nya a zaŋ niŋ o nuuni ka a kpaŋ a maŋ yuli ni o nimbihi ka nya di yɛn taɣala yɛm nintam yɛn yili o ninni lala nintam maa suhupiɛlli dini n bala to wallahi a chɛbisi ka chɛ wahala a zuri'a a bihi bi ku bahi yɔli bi so ku haayi o nyɛvili puuni a paligi annabi suhu di nyɛla yuun puli ni yim ka a yɛn tooi niŋdi lala ka a niŋda yuuni kam ni ka a ŋmɛ a ni tooi ŋmɛ dibaayi ka a ŋmɛ ka tira zaŋ chaŋ ti yɛn paai yuun pishi a tiɛhi la family houses bo ka a bi ŋmɛ shɛba family houses ka a ti maa wallahi din ka a yɛn wuma a arziki nyaɣisim ka deebu ni ka a nyɛri nyaɣisim tibu ni tima ka di pahi nyɛvili ka pahi alaafee ka pahi arziki ti kɔmpiitim nimaani chɛli ka ti daŋdaŋ tabi lala maa niŋbo naawuni zuɣu kan yɛriya maa a niŋ lala a nyɛ miribu ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam niŋmiya lala ka annabi bɔri ni ti be yi tamdi la annabi taarihi annabi ni daa yi maka n niŋ hijira chaŋ Madina wula ko raa niŋ ba ta'akha bayna al-muhajirin wal ansar wara kemi ka muhajirin min ansar nan ma ko piiba ka bi lee mabihili ni taba zaɣala amin zaɣala lege mabihili ni taba zaɣala ami min zaɣala ami min zaɣala lala ko connect ba ka ti che o konko min imama ali ka bi connect taba salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wanda connect ba ma lala ma tuglu ba lala ma ka bi kenke tabne lala ban yi maka kana buka bin shaw buke kam ni kam maka bo me kuto labta shele do me bu kurla musulman ka bu zam lala ma am kana te page maka madina kaka shele wannan balala ma anya munye madina nira wa mabi munye maka nira anya ko ya afamma la yayi da zo yulmi yayi mani ka pigi asu ne ba yel shere karle ga dine kamun yan pita o ti pishi de melo problem ko zan le o min du yel ngo de ngura sayi timira de mal problem ko zan den ta ayi wayan yel me na yul yayi ma ka piza yin ta amana har tinan din to karinyala dine anya ka nirmal paɣaba ko yar nyama fa an kana ti be kyo aka pa mami malla paɣaba ayi dizo nyam paɣaba ayi ma asune yan to ba so punu terwe kan nungo talake ka ti lo amle zangta ngum mal paɣaba na ko zang de ba yi to kwe ma ka zang de ba yi kai
Jamanu ngo ndwar kem je ngo ma Professor Pelga kanyam buha go ngo wula nyale anye bio nirbo bo sar dir lalama wem kul nyami ka kul je ngan lalama ko bu yune ne poloma lalaka annabnan ashe wo karam zon balama wo bangsitimya duniya demuna kam ka mala anu ne duniya ne ya yupa nyale ye yupa nyale ka yulam balama akul je yer na nuwa numbala shele yite pala de ngare le yihira karinya nuula ka to ngale kar kyankacha ka kune na lore kana yuzule kar kyan alore mbala akune na moto kaso kyang tuzule alore ka bozule so ashiri wore mena kama yupa nyala diriya nyala den nyala ni haki kapune so kuto shele yebaya so lalama zo de sensakata understand na wiyita ayan shena dunya ne akam na zam akashale liga kane peto kane zeplogo kane namda kane har yulu bakar kane katinega wumbala kakuna hankale tizom tab nambo mbusula na woni ramadan ngoti yan nage nikale yetu ashango ma kashab na won balga titikati nangle dinyala logrma galsene ka nyele be ya nte ama bihe musulnima ngummal fara yel takaka yiho takamane ani to shela liga man che liga viala nzanti ara ku to shenti so sambana apabna bihima zombana ngwo aduma iyale mbalama shentiba kana wunzo anambo na umpa hante resolution rembo de kulmane la swala de yenke kate banti yanzang tafsir mana kyansham so afa adam te kem karamane بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وأبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت نبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Ina kulbe suratul Yusuf ne. Suratul Yusuf karan zong ti tale nyale kandu mana won bagsir wo daba an yan ko karam shele no wobsibo shele kato nin kataren lege na won dabsum na wonin zan annabi Yusufu in wobso mamma ka annabi Yusufu ikhlas ma kar duho ko pago won pa shamma awalan pan amanga an kola la tarbiya ma kanan ikhlasi ndol na woni yalmale na woni yan wubso mamma disa an yan murbone na woni ami tinya murbone na woni kana won wobsa duniya nyanga zo de muksira la kane duniya yelbiere duniya zamba na makirce de zaha yan lela kullum zamta ka zura bon walam maji na won alkoholin nyale de zo ko zan annabi Yusufu de kisama de nangma ko zan le nan annabi Muhammad Qur'an shalwon to mo kar lela karam zong zamte annabi dal umma ti karan le kat kor karam de puni ka kisama pilgla annabi Yusuf o zahan le won zahan le nyashale kayirene ka kanate page wo babi nemolo hasara ka ba duniya yam bier shan ne zamba hal biere ne hasara bunyan nan sham wo mboho yole ka bo kode ntuho ka ba ne bo kuo ka ba ne bo zongo nan ko belgane finally ka ti zongo nan ko belgane ka ti yago shabti piho ko belgamane ko le dable har ka ti zongo kyam misira lala misira ngone ka zongo kyam ka misira na te do ko bio sani ko bio yang ma ko zongo boblo pa no bubo vyalanga ka vyal go biya ga sheto lala mane ka pa mami ko zan nan kwarse nan annabi Yusuf ne no zongo ka ban zina ka annabi Yusuf za'sale do me wanyala min al muhsinin o biala na wundab gahanda pune bammi den to kamata bo biya ga kamne banyar la na wuni so lala zo ban pala ban na to ke na wun tala ne den nan lala ma ko zase bonti yan no shamyala botu bago me nzongo nan sarkani nikatiyan yise zongo afa adam kan duma na wun yerte lala bismillahir rahmanir rahim thumma bada lahum min بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى للن يلي ساشلي مصرنا بقى زليها ندلو نفوسر نو منو ننزنا كو زعسرا ko nyala ngun par punde ma zaha ko gur yira annabi Yusuf gur par la dunwal ne no to nya soli yi ka Zulaiha kat dolo nyanga nti pago dunwal ma ne ka bago liga wo nyanga polo vogo ka liga ma chegi wo nyanga polo lala sahama ko yidana murnye misra nama ko nya wunje dunwal ne kanya bum de basa sham yom ka pama yel ne to adi nya bon simse nan buso mun bora appa ne tum jao ne tahab jao bon simso pa la sarka bi azaba de mira o bomno o pun leb gla yala ma jina annabi Yusufu karyam man kama annabi Yusufu le carte no bago ko guru karatin nan shamma ne ma ne kan duma na woni ko wata jalliyati pune Zulaiha tizopa debo yilmane ka duame ka biliya ma don mane yashal hol mane ko nyala diumumbal chirata biliya den nan lalama annabi Yusuf yalma ayi monen kenni ka fosir kerne kan zora ko dolma to bonbon mabayan deso ya to an dimmal ya pa ya nyala paango dama nguni nyana na pa ngun ya to an yam mal ya ka dable mu annabi Yusuf biela na mana ka dable de zo ngun ya to akaya
wanya kama na ma yuno me ka yuno pa ma de ka babu namane ka annabi yusuf yelo nere patale bilion won do en wo boamio won yeldin nan ka na ma yulo kurom ne ban kwambal be shabban dolo ma karman kaman ka lafiya to aka yar mo bilion bala biya be nyame kira ta bi to ya ka yar bite bobo kan won yan yabo ko yan yale ne mane kama ayabe ne da wonni tiyan yara kan ner sal nam tiyan fobler ne wula kab nan bunatla dir shahra bu zone kana wuyan kika nan bunama gbangma karman man yal yato antakana Allahu allazi antaka kull shay de dubayan to asle to den dala anya ka biliya ma yare ayi den biyan yala yulmiya yusufu wali ga ma yice latoniya fa ma yal male annabi yusufu lejir lana wali ga mi yice la nyanga fa ma majre annabi yusufu le yal male lana de saha oyi dana murin ye misrana o malga yule annabi yusuf kashir nyala wali ga ma chila de nyanga ne mane wanya aya poloni aya de bayin nan ne man aya din ya tule nyedene billi amani yale ya to ama aya din pare yi liga nti viga ashilma liga maliga bayara amma wula kar cece sheldin chema kar le ya to par exemple le hujja wanya karan nan lalama kona yala annabi yusufu arid an haza we van yala ma bahay van lillabe kana malgi yaro panon no sumo duma nan mbo gafara na wonsan nerem bo ma yima kircin ma shamam balama makyan ngoma bayana kam nan ya ko bang na annabi yusufu wa kaula wa katale de dopolo annabi yusufu wa katale bayan to zinkatiyan yisi zungo summa bayan bunya lalaka ban lalama bayan lalama zaya bada lahum ay azhara lahum bi zahara lahum kariyi polotiba yeto apallin tilahayina dinin yadinin min ba'da ma ra'aw ayatin bayan bunya aya dum goma kama annabi yusufu bari on wakatale balcinen yo wanan kashi bunyale polo amma karlat nan kulba huna kana an ba ne kama la yusjunun nahu hatta hin ne porede yan nan sham de kulyan zongo men nan sarka kulbiya sarka man domin tibu zongo nan sarka yalama de kutyang dede domin ashil ne ba vige to tis lebo zan wannan sarka kaso ban yaro kaso kan tamo yala marin na amma anya nin sal ni ti harsha ka kulmini o katale kan mini talima biela pa an wasane bon simsinana ka gbago ni kinkansin ni mani karma ya to ama nani mani amma ka ban yar malima ka ton ba munye na wun dable mun katale kana wun ke ki ban no katale ma kayal amma anya kazo kul yara kaman shi ya to anwo we na wunzo bu mal imani bu mi mal yal malipa amma bo akida ma e bo ka yarma su yurlam balama annabi yalla lama to amma ñin yamala annabi ya toa so anya bu bangya ne kama wo mal yal male wo butum tale amare men de zaka ya shebu kul zon kul to sar kamalala zwalen sem balama ne bu leru wunda ashile na paama ashil ka bon ne bu lere ka kina won dable tale lalama zwalen sem bala nirbu nang de lala katigira na wunzo de zwalen sem de bor na protect amam manga be na protect so kan ma jir panira anan lalama de baguma biyan fiala de bo fiala zomi na wuni ka gob yalmale haja adam kayalti wula ودخل معه السجن فتيان anya tashar bun zongo nan sarkamaniya den ka lacin bi hayi ba
ka bu kyabu basar kamane lala na cin bihayi ma riwaya bang sirti kama bubara biela na yil ne ha enye ban nang de khidma yino ngon nyurla na ma bin nyura ka yino ngoma mi won tuma nyala bin dirgo ko tirna to ka bu zilsiba ma mi bihaga puni selo yibiane shabban tuma ko nyala tengma banni yan nang sham togle nerba ka wurum bihaga ma so ka bu kreti jire ka ce karapa na ma we o tenen ku biane ka ce kan ma nan wula we ya to abjo pa nyala na ti gena wumle to ma tala ko yan wumle finally kartiya nyala ne kama lahbalan paba kama nirba yungo barame nubi yan zang la poison doka bi yan zan nan abin dirgune na abin yura punan kuwa karin botin wumle kace on kul yalla lama kabri ba na cin bihayima ndabu bannin sarkamani banin yanin vo shabun ke sarkamani wa dahala ma'ahu kabu kenan annabi yusufu a sijina fatayan bune na cin bihayi kawula ko kabu yuno yale قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا kabu yuno ya ko zahan le bun kulbe sarka duma ne kenan kabu yuno zahan yero zahan le yara annabi yusufu nan wanya zahan le nyaya karnyala wotirla nama ko nyuro dam kamam dam ko nyuro nama zahan le ne kayuno ma bayal wula قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه kayuno ma mi ya nun wonnin ya shalnyala no nyame ko jir panu kan non bihimi kabo dirla la panu ma ko jirle o zone kabo dirle mun bani ya shalan balama na cin bihayima ni ya shalan balama kayal wula نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين annabi yusufu bangsimti te zahma ma de fasara ni ya shale domin tinin nin yara ma tin yara me ka nyala bilcin nan fu mangle ngun zorna wuni anya ma gba bangsira me bun yalni inna naraka min al muhsinina tinum nyara mi ka bela nan bu suma nan bu mangani so ashe na wonni to nun dable ya ka biane ati yina kan nerbonya ka bunyera alama shanga ani kana wunke karban da nan bu manglan bon de ba biane kar ke kan ner ka bu yulnira ka bang nan bu manglan bon tikema قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما lalan yale disaka annabi yusuf yalba la ya'tikuma ta'amun turzakanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma we nyala munyen tin ya de fasara mbangsiya zama shanga yin nyango nyala munyen nyala poi asbami mabjani ma poi ka bendirugo tiam bana ye asbab bendirugo tiam pana nyala munyen tin ya de fasara poi kala la bendirugo ma na yam paya kayal wula ذلكما مما علمني ربي disa kabu yulo karnya la jiba wo yalba bo zahan lema wo yel nage kar nan tabbata poi kalala sashel wanti bama de shirnin ya kabu yuno kama oi la jiban bon bun yuno kama la jib si yulbu ngone disa ko yele zalikuma mimma allamani rabbi ayete ti allaman ikonin ya ambalama we remboma zaha ndumana wonne bansi mashel punan bala anye be domin wanya me kabu yuno la jimnira ko bor ne bo bang ne la ma yila na wunan bangso kayal wula yaha إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
ko nan tilga bor no bansiba wula zo kan wonti to mallala ma no pasha ma ka yarba inni taraktu millata qaumin no kala o nirba karnyala kama bu mallabu da dini shale bum berezo kafraselemi nyale ko kyaba bahay la yu'minuna billahi banma bambun di table ni nawone bu nan imanin nawone wa hum bil akhirati hum kafirun bumi zandalan kiyama bunan la kafraselene kiyama bu zasale ka ni kiyama kane ban yalma ni kiyama lahira kane so ko vaba labe ka zakse bo shari'a bu da dini ma ka zansele ka yalwula واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب lalan yale amma anyaya wattaba'tu kaman le dolla millata aba'i karyan yala ambanam shari'a buda dini wo banam yabo banama annabi ibrahima annabi isaka na annabi yakuba ashe amma gani yulmo annabi yusuf wo banya annabi yakubu mi wo banya annabi ishaka mi wo banya annabi ibrahima so hula ko bolban bonza annabi yakubu ya yusuf ba annabi ishaka yala annabi yusuf yaba ka annabi yakubu mi yabanya annabi ibrahim wula kan wani yusuf annabi yusuf yan bol kay no banama so ashe nari yabbani to ligi shel polo ka tette kay nan banam bu de nan de lala de maliyatu anmane to amma tikema den to nan to ne na woni te zalle teten connect ya to na join lala ma tikema ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء to lalam bala bambana yulma ya wotir la misale na te na buta bangun ni yeso wo men bambe sarka mama wo miyo ko bor na bu bangun bilcin tale no yi yil shelna ka bor na bu bang ne kama ngun dan wallahi ba zaha nan bu karanya ba banyara nan bu shaban gangsina wune ka dol na wune annabi ibrahima annabi isako nan ba annabi yakubu ni yi shelan balama timi zaksela kafrsele ka jamdila na gang nawune kami palaban na kad lalazo kayar ma kana lana an nushrika billahi min shay timi ni yashan wama tibala de bu mante tibala ban ne bo shirku in jamshal pahna wunzo anye be wo bomi no bang ne bo bang wo asile ne won ne jesham kayal wula ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس anye be lalam balama ko we anya lalama mi min fadlillahi alaina de nyala na won fadala woptin shanga won tirana ni'ma shanga ko titi won julmo woni ko tiba that is wo dangma won milo fo online ma za wo yanan ma zaha na won tiba lalala pinma kana yal wa ala nas ninsal nam shabba bam patiba na won tiba lala ni'ma ma so kema de bangsirame ashiyan balawo a anto nan mbirlita dan karyan yala a dan zaha bankuto chamti kela shel par la biyan tulme kal dol na gang nawuni kab dirde fale bi kamu yan yelma yan yala munyan tuhzane chip shena won swalzo wo kutole kyafra wo mi kutole ga munafiki wo mi kutole nan vo biao wo kure nyala belchine nan vo mangle min al muhsinina so de ba de to seter le nanda ka nan ka family ma ka bu dirde fale kaman won yala abinya won yala ni zalika min fadlillahi alaina lalama na won fadala tinnim zuum balama denenye mun annabi yusuf lai wo ba annabi yakub lai wo yab annabi ishaq lai no annabi yakub ba mamman yaba annabi ibrahima ayan nyame kama bu birleme bu vlangma puni kare dolla la ma tiana dezo kan nan bu kara wa'ara yi bu family man ko yalna ala nas na won bu pardon walma kare palam bu konko zo
har ninsal nim gba di gbunni nyɛla nyin ŋun ti baŋ ka bɔri shee a gba ni nya di zu ka di yɛli ala nnaasi ti ti yɛli ni a baŋ konko mali lala tarili maa ka o yoo polo ka yɛli ni ŋun ti baŋli a gba ni tooi zaŋli ku bukaata ti a maŋ ka a gba famili maa ka di kpe lala maa puuni ka lee yɛli wula walakin أكثر الناس لا يشكرون din naɣa biɛni nyɛla aksar nnas ninsal nim pam la yashkurun bo bi paɣari naawuni ninsal nim mi biɛhagu n bala maa ninsal nim biɛhagu ni nyɛ shɛli n bala maa ka biɛɣu kuli neegi ka a yisi ni a nya vili maa a nya ka o ku paɣa naawuni o n kuli neegi faraya to an na staatira o ka liɣiri ka tam ni o mali nya vili a min shɛba n kpe lala yum maa biɛɣu maa ti yɛn neebu shɛba kpimi ka yin bu kpi ka a ku baŋ ni arziki kara ka a zaŋ yi nee maa ka shɛba neegi ka alaafee ka a neegi ka mali alaafee a ku baŋ ni arziki kara ka a mali maa ka a yisi liɣiri ni shoota da ziifu zuɣu ka a nyia a paɣa yɛla la to an kuli puha gba ka a pu nyɛ ni wula bo fuuku n bala maa ka di kuli bi naara ni wula bo taa ka di nyɛla ka shɛli o je ni o ti bohi ko ku liɣiri o liɣiri mi kani ka a nyia bihi maa taɣitaɣi irin lala maa ka kɔrɛti n nyɛli paɣa naawuni ka anduma naawuni ti paɣaya a ti ti nyɛvili ka ti ti alaafee to har ti yɛn di ka nyu shɛli maa n mali imaani ni kaman di gba ti ti din chɛna ka a mali tamaha suma ka nya naawuni ni yɛn niŋ ya shɛm amma n kuli ʒemi kama yɛn yuuni la one direction konko di pa da alshifu ŋɔ n kuli mali binshɛɣu zaaha di ŋmanila duniya maa pilila a zuɣu bee a ʒirila duniya maa zaa nola baŋmi ni naawuni wo taa pin kara maadama a nyɛ a bɛ a nyɛvili ni ka mali alaafee ka tom nyɛ musulmi paɣa naawuni n daa yɛliya misaali shɛli a nyɛ tim kuli bɛ tamali ŋɔ nira yi kuli zaŋ moto n kuli nyɛ sarati ni moto ka o gbali kabi n wumya ni ada ashibiti nim maa gba saafu maa gba bi gba niŋdi lala nira yi kuli paani ashibiti maa ni din kuli nyɛ moto maa ni di gangan ka a niŋ shɛ a sɔŋ 5,000 50 million ka bi naan tooi kpe gbali maa n to n operate li ka mali li ta to kan bɔri ni nya biɛɣu ne ya yi niriba ayi n nyɛ ya ka yino zaŋ moto chaŋ ka o gbali kabi ka bi yɛli ni shi o sɔŋ 50 million ka nyi ne biɛɣu maa aka kobo ka a mi gbali bi kabi a bi baŋ ni 50 million ka naawuni taa maa ni neege a gbalibu kabe a mi malla naba ayi so 100 million bala a nuha ayi maa gbabi kabe di gba 100 200 million ka naawuni na ta asibasi free an neege ka yuli ka a naba ayi maa na a nuhi di shɛli bi kabe a ku baŋ ni laɣ kara ka a na nyɛma to a mi bɔri na a baŋ ni ka lala ya kabi maa gbali maa ka nya ka chaŋ ashibiti maa ni ka nya a mali 50 million an yo a ka gba an yo di bɛla bi ŋmaa gbali maa surizo di yuuni yɛla one direction a neegi ka nyɛvili bɛni ka alaafee bɛni di nyɛla liɣiri maa na kani din kana paɣa naawuni shɛba ban bi neegi bi kpimi ka shɛba mi do ashibiti ni so yuli kan la naawuni ni taa ni'ima shɛŋa ka paɣo ka o paha naawuni niŋ ti lala ma bihi saha maa di kani n je kan kpɛri binni chɛ ka ti yuli kpɛŋŋo fa'ida shɛli bɛni ka di yɛn nyɛla suratul yusuf ni ka ti na kuli be ai maa gaa ni yuli suratul yusuf a yɛn nyɛmi kamam n duma naawuni gahim min piigi annabi yusufu wo ba bihi maa zuɣu ni ka naawuni wo ba ni dɔɣi bihi shɛba maa zaa naawuni gahim la annabi yusufu n gahim o bo ni ka ti annabi yusufu ni'ima dabam ka naawuni toole ni'ima maa puuni nyɛ wula ko na kuli nyɛ zaa bil maa ka na nyɛ bilɛɣu
akule nyame ko kul nyala biso ngum mal zu pure kamal faham yerga karnyala na wuni nan me lala ma karnyal nir kam kamal bi ko pilgen yisi kamal faham wala am za ya malla su pelle anya ka su do ne won bon nguna wonyala mun yam bang de karam zelenga womi yen kyan la shukuru en bang de me zelenga ka to asir ya to zelenga ashere bona maza na onda zan la reza hannan annabi yusufu ne karabe suratul yusufu puni karabe ne mabihe shirish shelbiyan ka wonele shikale shire za kahle be mana bombo zambugum en yi shele la shirmat de bonle mene shikale biyo bo zambugum yihele bugum bo shele din kare zan nan de ashil ngone la ashil shelti yan yel ngoma shikale kare zan nan de le demi buto mabiya ayan samla suratul yusuf ngoma sura mun mawo amma din sabr shamnyara akul sab aya kam annage ka sab lala bima faham din bala inzante biya ka sab bima yule aya kam akul sab aya ka sabo yule aya ka sabo yule aya ka sabo yule harti yi mabiya den jel pam di yan di sable naga kayan ti irin biso mun na bo pilgi ya toa den dem mal yawo zona gar mom pun pilgi ya toa ayan yala la jibse kanya nduma na won la jiba kanya qur'an la jiba lala bima munde na bo pilgi ya toa kana sam zang lala sirrongo sable kanyole waya nyala biso ngun yam pilge ya toa kana bu paga sa shel bihi ne pilge ne toa sir ya toa wami kam ko womo waya mbale me do yira anya ko zille karne kanan haske o zille ya nemi o yel ya toa de yang mam bi yal shamma to lala sabuma mi mati yel me aya kam za ha bagun ka sabe o yule de gbanne yan yara ati sabna ga ayan yame bi ma yule ba adadi yan yara ko gone pin yene domin ayan ma yara ko gone pin yene ka pagla la walgo ma mabiya kale vole mpahar shilma nang de dene katir bi ma bia pin yene kariya nyuhole 11 days bia pin yene so abu pare shirma nang de walgo ma ne zalle bi apin yene no den sam so akerla nya shirma nya walgo ma da yine ki kayan nan ka bo walgo ma ka bo shirma nan mixel bi an kanantu lala kayan turo bi apin yene mabiya anan lala ma bi apin yene ma yina ga ka tisara gomiya sarama shinye ya tuama ayan tila sarayi sarama mi nyala ya ayan pangla mang kyang bung kwar pier shel polo piere ka kyang ne man enti maga ni yule enti nya piela ngonkul yoko kariya nyala pier man kul ja kul yule ngun yiloko ne fialem ne galsem ne bin ka kul yulo kanya kai wo kul yiloko to lala pier ma kayanda wonkul yiwo ko shamma den kayanda ka kwargo mahnam de ma ko gone pin yene ka zang le tisara kariya nyala bi ma tun debone ne wonya bil no da lafi no nasara bi haga puni anyal annan lala bi ma insha Allah wayan lela bisoya nere yukul gar in kul nyo anya piate la so an chang ti dakar nyala pierma an kul yule ayul mi gbaro ko yin dabam
kanyala jibsima to bima gbayam jelala la biha ga pune mun kam yulo yan yulo me ko yiwo ko kay oy biwo wa mal daraja kama hasku karmi shiriya nyalala anduma na won pa hante résurrection ya allah bihaqi fatima bihaqi fatima bihaqi fatima بحق فاطمة بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رمضان رمضان رمضان